Yüzüme söz kırma. Assalamualaikum. Aleykümselam. Gel be. Ne soğuk? Aşağı. Bugün bizde konukta Bayal Ekenger eğitim birinci. Ötkür Ekenger var ya dünya çempionu. Şon klastaş. Yübülezimden bular radyonu verkayıktır. Boy uzun görünüyor. Boy uzun demek verkayık. Ekenger ayrı kalgan eken bugün zalga kur gelbey rezinka götürüp geldir. Ne deymiz? Rahmat. Allah razı olsun. Negizinden ağır bir sportsmen, sen ettin. Ağır bir sportsmen, ağır bir jigit. Özünü übül özüne kan görüşü gerek. Aldan sırtları, giyin, işler. Hareket kılaştığından keyin mektebine, üyüne, ayılına, meçitine, kayakada, больницаға, любой жаққа жардамдаш керек. Ошол менен бирге залга дагы ушундай көңүл бургузса, силерге окшогон балдарга шайландар жетишти болот. Не дейбиз? Баягы ишине ийгилик. Резинканы балдар чойгон сайын сага согуп тие берет, бүт нерсе ниетке жараша, андыктан токтомой жок. 70 килограммга сени да даярдайбыз, как раз бизде сеньор ас болот. Жашылар дуа кылып коет экеңерге.